Son ke kopa o eme ka maoto mo leng teng o kgone ho mpona. Don't sit down, please. Just lift your hands wherever you are. Ke kopa o phamise matsoho a hao. You deserve the best. 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 La la la. From everlasting to everlasting, Udula ole modimo. Realeboa ho seba modimo wa ka tsiunye na yo batho re fetwile mbaithati. Tsiunye na yo modimo wa ka re bona matshwao a ho khutla ha morena Jesu Kriste. Ntate re a leboha hore ebe re ntse re o tseba sale hona jwale modimo wa ka ka baka la morena Jesu a ke o itlotlise ntate. Ke a rapela be se re utlwa boteng ba hao ka tsela e re soka ba re utlwa ka